Bang. Eu fazer, estás bem? Sim? Como é que vai? Tem que vir aqui a fora, If we start thinking we're going to win easy this game, we're ready for cup. Jangan remehkan ya. Jangan remehkan guys. Ini bakalan pertandingan mudah. Kalian sudah kalah. If we saw the last five games, we are same with them. We are in the same position. One draw for lose. So Kita kurang lebih sama pencapaian kita 5 pertandingan terakhir. we don't have nothing to think we are better than Dan them. yang perlu kalian banggakan pertandingan ini. Hasilnya sama-sama buruk kita dua-duanya. Two minutes, Zak. 2 minutes. Ayo, teman-teman. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini. We come here so far. Kita tidak datang cuma-cuma di sini. We don't come here for pain. For nothing. Kita datang untuk mengambil poin, Our target here is to take point. membawa pulang untuk supporter. Bring it to the supporters. Bukan hanya supporter, tapi juga keluarga yang menunggu kepulangan. Not only supporters, but the families who are waiting for you back home. Teman-teman, sebelum kita mulai pertandingan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Semoga di pertandingan ini kita diberikan keselamatan. Insyaallah di akhir pertandingan kita diberikan kemenangan. Berdoa dimulai.
Dua selesai.